pozdrav svima i dobrodošli u sunčani Poreč. Danas ćemo raditi reportažu za sve one koji žele da posete ovaj deo Hrvatske. Moram da kažem da sam ja u Hrvatskoj prvi put posle 31 godine. Kakvi su utisci? Pa, utisak je kao da nisam u Hrvatskoj. Zapravo ima jako puno turista, pre svega Austrijanaca, Nemaca, zatim Mađara, Čeha, Slovaka i tako dalje. Naših ljudi ima jako malo, tačnije vi skoro da ne možete ni da čujete hrvatski ovde. Konobari vam se uglavnom obraćaju prvo na nemačkom pa na engleskom, pa tek onda na hrvatskom ili srpskom. Što se tiče samog mesta, mesto je prelepo. Moram da kažem da me nekako sve podsjeća više na Italiju nego na Hrvatsku. Jako je lepo, sve je čisto uređeno, sve je lepo obeleženo. Ima jako puno turista, mada lokalci kažu da zapravo broj turista ove godine je znatno manji nego pretprošle godine, odnosno pre korone, ali ima ih, znači njihov broj se polako povećava. Što se tiče ovako mesta samog i plaža, verovatno vas to najviše interesuje, onako ima dosta restorana, ima kafića, ima tih radnji sa raznim suvenirima, sa prodavnicama, onako tipično za jedno primorsko mesto. Dakle, imate gdje da šetate, neće vam biti dosadno, imate gdje da izađete.
Plaže su uglavnom kamenite, odnosno da preciziram, izbetonirane. Imate prilaz u more, odnosno postoje stepenice, dakle, koje vode u more. Ovako što se tiče plaža sa normalnim ulaskom u vodu, toga baš i nema. Ima jedna šljunkovita plaža, čini mi se da je to gradska plaža, dosta zelenila, dakle ima hlada. Za porodice sa decom rekla bih da možda postoji mali problem ukoliko su deca jako mala, jer nisu plaže peskovite. Evo, ova iza mene konkretno jeste, mada na njoj nema hlada, nema ni ležaljke. Dakle, ležaljke ovde postoje pored, međutim one pripadaju obližnjem hotelu Valamar i njihovim gostima, tako da tu zapravo nećete moći da uživate, možda da popijete piće, ali baš ležaljke su rezervisane isključivo za njihove goste. Od ostalih plaža Poreč ima, kažem, prilično mnogo. Mi smo se potrudili da obiđemo većinu, neću reći sve, ali većinu. Ima takozvana plava laguna, zelena laguna.
Imate van Poreča jednu jako lepu plažu, zove se Lanterna. Zapravo to je jedan kamping, rezort gdje dolaze ljudi, dakle kamperi sa prikolicama, ali naravno možete da dođete u svakom trenutku, da se parkirate tamo. Idealna je za porodice sa malom decom, imaju ležaljke, međutim ako idete tamo dođite rano ujutru ako su vam potrebne ležaljke sa suncobranom, jer mi smo otišli prilično kasno, bilo je skoro 11 sati, verujte mi nismo mogli da nađemo mesto, a sa malim detetom to je baš onako problem ako je sunce ceo dan i ako su visoke temperature. Se nalazimo na plaži Lanterna, koja je malo izvan Poreča, negde oko 5 km je udaljena na putu prema Umagu. Plaža je peščana, idealna za porodice sa malom decom. Naravno imate tu ležaljke za iznajmljivanje. Ukoliko se odlučite za ovu plažu, dođite rano ujutru jer su nam rekli da se bukvalno u 8 sati sve popuni. Ako dođete malo kasnije imat ćete problem sa hladom jer ga ovdje i nema. Kažem ovo za one koji imaju malu decu, a žele da se ipak sklone od sunca. Ima jedan deo koji je izbetoniran, inače ovo je jedan veliki kamping centar u kome bukvalno imate sve. Ima i restorana i kafića, možete da popijete i da se osvežite, također nešto i da pojedete. Što se tiče generalno plaža u Poreču, moram da kažem da smo mi od prvog dana u potrazi za jednom peščanom plažom, upravo zbog malog deteta, i evo konačno da kažem da smo našli neku koja nam je onako baš super. Ima, kao što sam rekla, jedna u Poreču dosta mala, bez hlada, dakle tamo vam je potreban suncobran. Ovdje imate ležaljke koje se iznajmljuju. Ukoliko ste došli sopstvenim prevozom, onda vam neće biti problem da dođete do ove plaže, kažem udaljena je negdje oko 5 km, a što se tiče ostalih, uglavnom su izbetonirane plaže, zatim imate tu nekoliko šljunkovitih. Također možete i tamo sa decom, ali je malo otežan ulaz u vodu zbog kamenja. Dakle, potrebne su vam one papuče, odnosno ona obuća za kamenje. Generalno, Poreč je prelep. Ako me pitate da li bih vam preporučila da dođete, da. Ukoliko ste sami, bez dece. Ako ipak odlučite da dođete sa detetom, evo onda je predlog za plažu koju biste mogli da posetite, a da vam ne predstavlja problem, a isto tako ni njima. Preko puta Poreča nalazi se jedno ostrvo koje se zove Sveti Nikola. Ako ste zainteresovani da ga posetite, to možete da učinite putem taksija, odnosno postoji jedan brodić. Mi smo iskoristili takav način da odemo. Moram da kažem da je karta 20 kuna u jednom pravcu, tako da ako želite da idete sa porodicom nije baš jeftino, možda postoji neka gradska linija, mi smo naleteli prvo na njih,
tako da možda je to bila skuplja varijanta, pa preporučujem vam da se raspitate da li postoji još neka linija koja vodi. Uglavnom, nas je odvezao taksi i mi smo pozvali ih telefonom da dođu po nas onda kada smo htjeli da se vratimo. Uglavnom, voze do 24 sata, možete da ostanete tamo, znači do ponoći. Na ostrvu postoje dve plaže koje se nalaze u sastavu hotela Valamar. Obe plaže su peščane, ali jedna ima izbetoniran prilaz sa stepenicama koje vode u more, a druga postepen ulazak u vodu. Ukoliko želite da iznajmite dve ležaljke sa suncobranom, to zadovoljstvo će vas koštati od 140 do 160 kuna u zavisnosti od mesta ležaljki. Dobra stvar je što možete da ponesete svoju hranu i piće. Također, vodite računa da dođete rano ujutru jer se ležaljke brzo popune. Istra stvarno ima šta da ponudi, imate dosta toga da vidite ukoliko ste zainteresovani da vaš odmor učinite malo aktivnije. U blizini se nalaze Rovinj, zatim Umag, Novigrad, možete da odete do Slovenije, da vidite Pulu, Rijeku i tako dalje. Naravno, možete to da učinite sopstvenim prevozom ili recimo da uplatite neku ekskurziju i da posjetite ta primorska mesta brodićem. Rovinj vam je udaljen negdje na oko 40 minuta vožnje. Put je dobar, dakle autoput, brzo se stiže svuda, tako da tu ne morate uopšte da se nešto mnogo oko toga brinete. Sve je lepo obeleženo, nema gužve, nema nikakvih problema, parking se lako nalazi. Što se tiče Rovinja, ima jedan veliki parking. Ukoliko se nađete u Poreču i u potrazi ste za parkingom, možete slobodno da dođete na veliko gradsko parkiralište. Ovaj parking je udaljen na oko 5 minuta hoda od centra Poreča. Cena karte je 10 kuna po satu. Pre nego što krenete ka Sloveniji, odnosno Italiji, proverite stanje na putevima, inače vas može sačekati ovako nešto. Kolona duga 12 km. Ljudi moji, ukoliko se odlučite da krenete u Italiju, da obiđete Trst, spremite se na velike gužve u saobraćaju, odnosno mnogo stranaca se vraća za Austriju, za Nemačku, zapravo idu ka zapadu. Mi smo bukvalno krenuli jutros u 10 sati u nadi da ćemo brzo stići jer Trst zaista nije daleko od Poreča. Međutim, evo sada je 5 popodne i mi smo tek prešli granicu, odnosno tek smo ušli u Sloveniju.
Zaista neverovatno, ali 7 sati smo proveli u autu, znači 40 km smo prešli za ceo dan. I za kraj ove reportaže malo Italije. Ukoliko se odlučite na letovanje u Italiji, Lignano Sabbiadoro bi mogao biti dobar izbor. Kažu da je to ekskluzivno italijansko letovalište, pa onda ni ne čudi što dnevno iznajmljivanje ležaljki košta 21 euro, a parking 8 eura. Mesto je lepo, ima dosta vegetacije, a plaža je ogromna. Najveći deo ove plaže je pod ležaljkama, ali postoji jedan manji deo gde možete slobodno raširiti svoj peškir i suncobran. U blizini se nalazi još jedno letovalište sa još većom plažom i brojnim hotelima i apartmanima. U pitanju je Bibione, pa ukoliko vam je Lignano preskup, ovo može biti malo jeftinija varijanta, ali i dalje odlična za letovanje. Ukoliko vam se svidala moja reportaža, nemojte zaboraviti da me zapratite i lajkujte moj kanal i vidimo se do neke druge prilike. Pozdrav!